Tole, kar. This is the shit, man. Glej ga. A je pjetov? Ne me napasti, no. Dobar dan. Opa! A? Dobro stinju. Kira kmetija, je to noro. Ful dober. Noro. Little bajto, ej. To so pa my kind of people. Hudo. Smile more. I love the yellow. Možda je i nema kod kuće. Tu. Dobar dan! Dobar dan! Evo, stigo sam malo ranije. Izvoliš. O, Stigo ti. puno mi se sviđa ovo sve. Gledaj. Ovo je vrhunski. Svilja? Ja, Ajde. baš svoj. Dobro. Dođi ovdje te sam ja. Izvoliš. Tu? E? Jel se izujem? No. No, ne treba. Ne. Kako grije. Da se ugriješ. Muc! Jimmy. Jimmy! Ja. Gustite si Dimi. Kako si lijep. Kako si rekao, iz guzice mu se dimi? Ja. To je još jedan tip govori. Jedan šoltanin. Guzice mu se Isto dimi. to reče. Ajde. Super, evo. Admir, Liljana, drago mi je. I meni. Da sjednem, a? Možeš ovdje, gledaj, na fotelji lepše. Evo, sjedi tu. Ko gospodin, a? Skini si tu torbu s ramena. Baš tako, Putniče. baš je tako. Znači, pješačiš ti, a? Da. O nemoj. Pa tako to. Pa, dosadno mi. Da, veli moj muž, poleg pješači kad nema kaj delat. Pa tako je to. Tako je rekao. Tako je to. Ja možem doći će jedan kaj pješači, volim poleg kaj pješači kad nema kaj raditi. Skini si jakne. I tako, ne? Stigo ti, evo ja nešto radim. Sitno je još samo malo. Mislim, ovo je jedna od boljih kuća što sam vidio. Ma daj, a boš vidjeli više toga, da? Da. Mi smo to kupili, a prije 30 godina. Stara je više od 100 godina. 100 godina? Stara je više od 100 godina. Da.
koristim čičoku. Znaš ti što je čičoka? Ne znam. Čičoka. To ti je neka vrsta, sad, nije kao krumpir, ali tako, to Baš su sam ti htio reći ko da je indijanci, krumpir, da. jeli, ovi u Americi. Pa se to iz Amerike donijelo ovdje na europski dio. A malo ko jede to. Zove se čak jeruzalemska čičoka i prodaje se na tržnici i tako. Ali reku ko jede. Raste u divljini. Možeš preživjeti tako. Znaš za to. Možeš. Kopaš iz zemlje i preživiš. Sviđa ti se kuća? Da, i prekuća i kuća i Ajde, super. sve je vrhunski. Daj, tako. Drago mi je. Upravo sam kruh spekla, ja se nadam da se osjeti miris kruha. Da. Nešto se zašto. Nešto se osjeti. Sad je bila tu moja čerka, ta Elizabeta koja ima profil. Da? I ona i dečko su tu nekaj slagali oko svog kombija. Oni si žele taj kombi urediti za... Za van life. A da, malo. Da bi putovali spori u uređivanju. Malo urede, da opet par mjeseci ništa i tako. Uglavnom, to je to. Bila je tu i otišla je. Jer su imali dogovor da idu. Aha. Inače bi ju vidio. Ali nije važno. Gdje su otišli? U Karlovac, oni žive u Karlovcu. Žive u Karlovcu? Je. Aha. A sad ćeš dobiti još desert. Ajde da vidim. Pa moraš i to probati. Desert. Najbolji kruh. Da vidimo desert. Ali ja sam tebi poslala jedan. To nisam jeo. Vidjet ćeš sada kako ćeš voljeti. Voliš to, a ovo mi daj. Super. Da vidimo to. I dobar tek. Hvala. Gremo en tur po tej nori bajti narediti. Spal. Takoj na vhodu. To je še en muc. Mucov je veliko tle. Tle je bil še en mali muc. Tega mali muc. Tle je en ta prav šporet. Tako cozy. Sve sam ti tamo otvorila. WC je vrhunski. Da je dan, još bi vidio tamo cijelo selo. I ovdje bi vidio kako je... Ovo sam vidio već kad sam išao, gore sam vidio ovo. Da? To sam... To je... Ovo je radna soba, a? Ne, to je samo od jedne cijeli soba. Aha. A da, ovo je... kupovana i to. Super. Baš mi se sviđa ovo sve improvizirano. Da. To mi je furka, Je. to je super. I tamo možeš pogledati terasu. Samo sad je zima pa nije to uređeno, znaš, ali po ljeti je to za spavanje, za čilanje. To je. Da, to sam vidio. To je most, tu se ide dole. A ovdje je, jeli, sad se cijelo dvorište po ljeti lijepo, tu se igramo stolni tenis ili je paviljon gdje ručamo. Tu kopamo, sad ne vidiš po danu, kopamo za bazen. Aha, bit će bazen. Da, ima mali s ribicama, ali bit će pravi za kupanje. Prekrasno. Jel da je dobro? Super je. Da, to je lijepa stara kuća koja se da urediti za jedan jako ugodan život u njoj. Da. Naslikan. Slatki. Pogledaj.
Ne time dno. Ti si radil ko zaštitar? Ne, kako si ono rekao, zaštitu na radu? Da, neko U vrijeme. nekoj firmi. Ali nije to za tebe. Na ministarstvu sam bio. Jo. Glupost. Sad su mi rekli da se biskvit namače u mlijeko. Prvo sam složila i onda nije ništa pisalo. I sada treba složiti drugi red i onda veli biskvit uvijek namočimo u mlijeko. Dobro. Sada može, jedan nismo. Da nema veze. Mislim da je to 6 minut mam. Za danas dovolj.